Putovali smo ja i Darko u Mali Iđoš u Vojvodini. Ovo je pansion gdje smo smješteni. Izgleda jako lijepo. I sad odmah popodne, danas krećemo u lov na srdača. Zamalo sam. Ima i teniski teren. To je super, ali kaže, znaš kako ide pres i slikao i zim slikao. Azije je više to nakon. Poster se slika u kostiju, poster skidaju gornji deo, poslije one brusalter i poslije bez gaćice. I sad ako ništa ne ide, on nek ide na ulicu. Kažem, treba da... Redam u odnosu na Lovčenac, na Igor, naš bivši predsjednik Žida Stanko, on je stvarno držao neku disciplinu. Meni je bilo lako to naslediti. Prvi sporazum međudržavne suradnje. Baš. Ja sad, i mi imamo dosta tog sportskoga isto. Imamo Streljačko. natjecanje, lovačko. Nego da može svako ići. Pa eto, pa to je lijepo. Odemo dole na more malo, u lov kod Đorđa, na jedrenj. Otvoren teren, Zbog 12.000 hektara. A ovdje kod nas Mufona, jer u Subotici zatvoren teren, veoma lako je ostvariti. I drugo je to kad je popre. Ja kad idemo sutra, da idemo. Darko, a di ova ravnica ima kraja? Di to nema nigdje, jel? Tu do Fruške gore, kad je lepše vreme, to je nek 55 km. Kaže, Se vidi, jel? mnogo hteo, mnogo započeo. Branko Radičević, tamo ti je Venac, Novog Sada. A i kod Majevice ti završava isto. Na onu stranu. A gledaj žita koliko ima, majke. A ove godine je manje zasijano, znatno manje nego uobičajeno koliko. Prošle godine ponovo su prevarili poljoprivrednike i ove... Malo još rano, ali ako ih ima posle isto, tu smo imali oko 2,5-3 hiljade stabala bakara. Isus, a koliko su bili? Sad jedan jedini. Koliko su bili veliki? Krajem 50. Znači to je bilo deblo već preko 35. Ima ove firme koje se bave građevinom, pa može se kupiti od 120 litara kadica za miješanje betona. Tolika kadica, crna, jel, ona plastika, jel. Onda sam znao i nju stavljati ispod i poviš toga staviti jednu onu ljepenku, znate, kartonsku sa bitumenom. I kad padne kiša u nju, ja stalno imam u njoj 120 litara. To je za Srneću Didač fantastično. Kaj da te skupija, sinočić. Jel ga uspiješ snimiti? Kako ne? Probajte malo stati da ga snimite. Vidi kako se skupio. Pazite. 6 sati popodne.
Lijep zec, veliki. Možeš ga zoomirat? Ma kaj, to je pitamo sve kod vas. Sad tamo sam vidio drugog pored one, kako smo... Na rubu ga vidim. Da, leži. Dobro. Ništa, evo. Će tu doći, mi ćemo obići. Ovo je dosta pusto, onaj donji deo. Obićemo. Hoćete vi s nama kolima? Još 30 metara. Još 30 metara i moj pravac, između vas dvojice. Nije to tak daleko bilo. Ma gle koji bijeli rog. Učinilo se. Fin pogled.
Dede, ovo čestitanje još jedan puta da vidimo. Čestitam. Treba izmjeriti koliko je bilo daleko, jel? 284 od auta. Od auta? Koliko? 284. 284. Od auta i vi ste bili 3. Evo moj Darko. Lovac. Jägermeister. Jägermeister. Na litri. Ne na litri. Na tirnite Na, na litri. na litrih. Na litre. Entschuldigung, bitte auf wieder 6. Wieder 6. 6. Seks. Entschuldigung, bitte auf Wiedersehen.
Zec, kako reći. Gdje ga vidiš? Tu. Vidite li? Na žito. Na žitu. Ovo Sad je se vidi. nisko žito tu, ja mislim Aha, da... vidim ga. Stani čas da probam zeca snimiti. Naić, opet ću se na vreg, bit će bolje. Sad se Kako je povući. legao. Da priđem, možete snimati? A, probat ću, čekaj. Da, neće. Nešto mu je sumnjivo. Ne vidim ga. Da priđeš. Vidim ga, vidim ga, vidim ga. Ajde. Evo ga. Šta je lijep. Koje uši ima. Da, ovo je prirodno. Lepina. Rekli. Evo ga zec dole. Dva. Vidite zec? Vidim. Zečer. Vidi ga. Ne vidim drugoga. Evo tu, Jedan je tu, između fazana i njega, Da, leži. Da. rado pikira.